Kubor nagaslem jong unongsan Hima. District Magistrate ke West Kutch Hills ulah pentip buat pentrai Biang dah ke total curfew dan duk kesan berjamin step jaka Alpha Tarik haduk san berjamin step jaka Alpha South Tarik mentau benai. Syusul ong ru baki yau kihat kidikan desa kidi ban khang lat no tangka home delivery kataru dah ke jingbet na ki bor penyak district la khang ki breu ki kali ban mi surak hakati ke pol curfew lat no ki kali jong kinong trai ka khya kinong trai ka covid kat kendai ki kali ket mar ba mardi bat kita nak terikam ki ba ajing syakri ya ki pat ba district magistrate lo ong ru ba kini ke hukum kala khang ya ke jingrung na mi ki breu ni ki kali na kani district syakwi pat la ni ki we bandung sipo West Kutch Hills kani ka bakan thup na ka we ki jalla syakwi pat om sha ne ple ki jaka jangok kai perthai ba la khang ya ki jingya tho shongkurim ha ki te ki kenta curfew ki jingtre bella MGNERGA ki bamdan ka manwan ra e kinong bala na sabar kilap na beteng ya ki jingtre jongki da ka ba ki yo jingbet na ki bor penya ki district loong ru baladayap beriu ansya tang shiphawngot bandai antep hakoi pat kaliang ki bor penya district kila patha ikinong dedukan hayau ne kidukan senang beki diben boranti ya kejipin bed odd but even ki ba pen kenya kini ko hukum an pen stomiki tak ba pha khang kredap sendan ya kidukan bat ban pentep chiki incident commander ki bidai ki video ban sem kat kum ki kendon jakaan